Kotoko has been charged following breach of Ghana Football Association regulations 2019 enhanced protocols. Na ayabrofo ni nyina na ase kire sen. This follows after enram Kotoko ni media ma game a course so Baba Yara Sports Stadium Asante Kotoko. Coming back abeye 2-2 no. According to Ghana Football Association, we say Kotoko up till Wednesday. So me baby yo mo hano. Na ba ko ada no mo charge say yakọ post bi on social media no wakosi say. Yes, me di chechemu ni nyina bro. Na Kotoko next game. Asante Kotoko next game, enye Premier League game, but next game angasa no ya postponing. Eno ho nso details wa ha me di Asia ewo fie ha. Pacho wa ha ye Super 24 TV. Uta hwe on subscribe ya. Na wadaro ma wa hit the rest subscribe button no so no wa ba adoma no so. Na ya build it together information be pray no wo wiase. Na enye sipe na ye de ebrew ewo the Road Super 24 TV no so. Johnny Asante Kotoko international reaction no. 0247 107260 0247 107260. Yes, and only Asante Kotoko international reaction. O join here na yedika subum no together. Ave answer na metwa so the info message we enante as a light for our path. And the date here 1st December 2025, the year of our Lord. And then come womra and ka me praises e wo fie ha. Yes, I finish January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November. We say you December. Yenda otumfo nyankopon asepa. Ahobanbo ahweye wa aduane sika ni nyina wa provide amaye. Eden na otumfo nyankopon enye maye. E wo se de bia yeda otumfo nyankopon ase. Yes, emre aye wo yanim no nso. Enim se emre papa bebre e wo ye nyina yanim a ye twen se otumfo nyankopon onim de eyema ne ma na yusufre na obetie enti yenim se mra eda yanimi no obeye yakoma so ade no in better plans amaye enti ene de eya sedanko a kotokonwom no o say yedamase ye alaji adamu sems o say kofi Master Kotoko nyom na ede enti eno nanka enye copyright nsensem anka me de be hyase na emom no ansa na yebeto aso no te se de na America no ene date no 1st of December 2025 nka me ye ni January ye me preme ho but bronya nzu ye nyandiye bronya ya ye twen se ore ma me fansia abrochefo no bronya idi afio se mudima ye pa because enye easy Ghana na ma memfa message we emfam as a light for a path ansa na me de Kotoko game ya postpone ne Kotoko game ya charge Asante Kotoko no explanation ni nyina no so abrohu se Kotoko player Lord Amoah so da Ghana for de nsem bi akoto otu Addo anima no so me de brew e wo fie ha na mom ne emfa message we nanti as a light for our path e to na bia blessing a otumfo nyankopon odi hire nipa no eye nipa bi e na o ma ne ba wa brabo tie ni ye wote nkomo na ase e to na bia unhire a wo pe no eye nipa bi e na obema na ba wa brabo especially nipa o mo ye kind obi ye kind na oba wa brabo ma fa ne se unhire no enso empempi no Ghana ha sei no se nipa papa bi ba obi abrabo ma no wa taking it for granted na nipa papa ni ko wi a na afi o suse mihu yanka eto da bia God send a blessing through good people who come into our lives me dohir nyankopon shira no obema nipa papa bi aba wa brabo na wanso ne mu ya okwa wanhwa eno ano no se nyankopon shire nipa no enye se nyankopon beka se watu fie bi asi wo se efie we wo dia ana se watu fie firi wiem se wo fie nie eye nipa papa e beba wa brabo mu no eno no wo shira. Let's not take good people, kind people for granted.
wo nsira ne sɛ saa nipa papa no eba wa brabo na emom no asoɔden ene ahomasoɔ until you took the person for granted nipa no obekɔ akɔyɛ nsira ama obi foforo and yɛwura 1st December and then kwankwa na ɔmaba na ɔmo funso opi ɔmo yɛ no no ɛni ntina me stress on this hwɛ nipa papa bɔ wa brabo mu a fa ne sɛ that is a blessing. What it? Yɛmfa message we enante as a light for our path enedue. Afei ma menkɔ nsɛm no. Akabe 6 or 7 months. And I say yɛmfa ne sɛ 8 months. Na yɛmfa ne sɛ 7. Because they say no afi no ene 1st of December. Ɛna World Cup no so yɛbɛbɔ no June July. Nti yɛfa sɛ World Cup no yɛ busumi nsia. Ɛna afiwe na aka baako no yɛ wie nti aka 7 months. Ne yɛkɔ World Cup no ɛwɔ USA, Canada and kura yɛfrɛ no Mexico. Na Ghana for ɛna meka ne brɔfo ama wɔ se Ghanaians call on Black Stars coach Otto to invite Asante Kotoko's right back into the Black Stars as the nations prepare for the 2026 FIFA World Cup. Brofo na me ba ya kan kasa mu a brofo nyina se kire ne se Ghana fo a omudi ball achi e de yakodan Otuado se enye se o makọ ni fie na emom no social media so radio so TV so ana o mu boda wuro se Kotoko abrante na e friend Lord Amoah no se oba Ghana wonim tu boche obi a enra 2 goals Asante Kotoko e share ona ye build up na odima Inusa ena Inusa ye cutting ne bae ena Peter Amidu akwa e convert ball ne share ena last minute ono ni free kick a otu bae no ena Samba wona e connect ye oya efficient oya effective ana oya results oriented osebu ade e humble player enti Ghana for say Otuado Fred Kotoko right back no never ne ka Black Star team e be call World Cup e Ghana for e na e kan same way and I'm say hey where the super enya me na me ka o na me dia me ko kan super 22 super 24 TV no so a ama 40 super de o Kotoko ni enta wa be gina e ka se yem Fred omo player no na emomuru we Ghana for amia me nuanom ha so fogfo Isaka eka bi Abele eka bi Kwasi ma eno amihia ne wedding ase wo se ja mutu ne de wo ya ade enti eye clarion call ena Ghana for eka say de ebatu wo Ghana eye Kotoko number 2 no Lord Amoah ena me se asema Ghana for kan no me de beba super no so na me nso ma be highlight e bia sa Otuado nte kura na obi onim no be hwe video yi no nso wa wusuma maye because we ball na nipa na ebo na o deserve ze ko Ghana ho na 2 ho no alidu no ontimi enkom mata enti ohia proper competition enti asem no me dispassionately me yimi Kotoko sense free ma me hu ne say Lord Amoah o deserve say Black Stars no obekọ especially World Cup as of keeper no for now Ghana has say no on the best and ye dey na them enti sa Kotoko 2 no so ye the best ah e dey na si ho kwan say Otuado efre no e ma ne ko Ghana for am ka bi ewu we dey madaro ma munyina mo fa ma no ntum na Otuado enye the need for me hu asem na me say I support this with 10 bags of sachet water wow we me no e kwan bi a obefa so support ama Kotoko player no the Black Stars wa wuram no ye Ghana ni
Oye Ghana ni nkwa de qualify or Ghana card. Into qualify so obo blaster ni bi. Ebi omo Ghana no ebi ano mo blaster players ebi kura na ebi ni Ghana card. So but we oye Ghana ni okura Ghana card. All Sabo Asante Kotoko, the best club in Ghana. Na we dey Kotoko nso Amoah. Na Lord Amoah ne Black Star kono enya easy. Obi bobu say e dey na Kotoko be yama Lord Amoah Black Stars kono aye easy. Ze baby Kotoko da no. Sa Kotoko de kokwasa sa na e go league ni wi anase e bo first one ni wi. Na Kotoko da so the fifth one na. Utim na the fifth no. E dey say e be famu player say de na ku e be dey. Say bia go you goalkeeper dey bat. Sa e bia ya bo first one na wi. Na Asante Kotoko uguma pema by Samoto. At the first, what team with 5 points, what team with 8 points are. Blaster coach now, I have Kotoko players too. I know you make my World Cup. Nemo no say baby I Kotoko dano. Enhance the opportunity. Enhance Emma coach no. Enka say Kotoko team no you good into my make for players ni be fire on World Cup. Kotoko da fifth. Enti Asante Kotoko team no so mo yire omo ho. Na omo bo omo de na league no mbeda soro. After 13 games no Kotoko da fifth. Nemo no the other first no e 2 points difference. Enti Asante Kotoko yire no ho kakra bia. Obetimi abeda first no we be league no. Kotoko next game no is against Hohoi. Utufo nyankopo ya adoma akwasi ada okwa wi. Konne kohye. So one kosha wunye serious league no beje. So one kosha ha players be to say Lord Amoah. You are inhibiting the opportunity to join the Black Star because your team is not well placed on the league table. But Kotoko da first be no be ma. Master need players a bono home there is a see a friend. So and a player attitude no players no and run make same way and you can say yes we answer the money abri ye pass a ball na fan say I show 2-0 now this energy na tembia ye show out the bano now they are game ase so hu otu fo nyankopon me entiase na onye ne ye maye obi o he channel bia na otu fo nyankopon nya na koma so ade ye ma ye munti ana super menso ene meti baby a ade a chi amenim se meba be kasa o super 24 TV no so na chese yedi kasubum yedi abubu yedi atepo yedi football ho nkomo mamenko Kotoko Ghana Football Association for no letter no ene da so no omo say ye ma first half no Kotoko allow unauthorized officials. Let's say unkofo eni kwan se nka omo ba zone 2 ho no middle zone ho no omo ba ho eno connect ne e friend inner perimeter. According to Ghana Football Association for say Asante Kotoko allow 2 unauthorized officials into the zone B area of the football area. And I don't know, not only that, omo say ngofo ne ba ye no omo e de omo nsa e be tenetene officials no so e be threaten officials no, and it is against the Ghana Football Association regulations. Enti omo charge Kotoko say Kotoko nchoromra na adekronti a omo allow nipa mienu a na omuni authorization ema omo ba ho ebe keka omo adwe che referee, but referee ne de omo amu ne de ko omo pa na sum de anka case ne case ba omo amu no enti eno ne nchiremu kakra ewo ho afei mamenko Kotoko next game na omo postpone no one say MTN FA Cup arano no match run of 64 na say 64 no ma shase ebi mo di kampo ena ebi mo so ye ka say 3rd of December no mebo 3rd of December no e Wednesday nemo no GF4 ne say
Em se Kotoko ya bre no ato GF fo na su. Kotoko be ko hohoi. Hohoi ewo voter region. Premier League game. Inti MTN FA Cup and go say baso middle of this week, which is Wednesday. No, almost say Kotoko abre too much. Inti omo to date, as every Wednesday, I go check 10th. But what you say? Inti Kotoko MTN FA Cup and kebe bono. Ye ne Kwamo Future Stars and kebe bono. Kebe bono baba ya Sports Stadium. Na me huzo bi hala me wo. Huzo baby girl bi ma me baba yo. Nkebe bono baba ya Sports Stadium ne Kwamo Future Stars. Sa particular game no. Na nke wose ba so Wednesday ya which is 10th, but ye the got 10th. Now check it 10th na. Ebe ko akosi next week Wednesday because 7 days na wo. 7 days dey be another week added onto it. Inti nyankopon ya adoma next week Wednesday a 10th no. Eno na Kotoko MTN FA Cup no ebe ba so. Sa MTN FA Cup no ba so wi a Kotoko next league game no bebo baba yara. Inti on send two kwan. So eti Kotoko abre no na em say GF4 no say na to matu. And we no according to me hwehwe mu no em say Kotoko fo ankasa na atworo akomo mo say Amoah no na nka omehia postponed. Na GF4 no so ate ase because fixture congestion e too much obi go voter region e kwan wa. Inti obo Wednesday na Thursday wakotina kema na why training ba akope na Friday otuko ho a obebre. Inti eno inti ya postpone this particular game against Kwamo Future Stars. Aha, Super 24 TV.